Hera bakunze INYISHU media kuri microphone mukuna nice behind camera mukumi nakuze so ndakura mukije vino herere mwaramutse canke bwakeye bakunze INYISHU media amajambo menshi guma numva kuba ku marezo social ma comment mwa mu comment ingaho nice bimeze kubisubiye kunuko hari n'abandi bagomba basanga inbox bambwira ati oh nice ko tubona ngo ku marezo ngo waronse bagomba kudiraga ibintu nk'ibyo mani mutima reka kuza muratahura umuntu atariko reka kuza muratahura ibintu bitameze uko biri. So the first time narabwiye ati je ubu I am single nta kintu kimwe cyo ati byo gukunda nashaka nabivuze kandi nabishira imbere ya kamera kandi kamera ni ku YouTube yacu nibwo atira kuri kona abantu benshi ni ibintu uvuze ko bigera hano kure sibyo navuze ati nta rukundo nkeneye no mwanya ndi single ariko akantu gusaba postings zomba ona isi bimeze uko mari done sibyiza reka kuza mura judginga umuntu uko atari reka kuza mura focusinga mu buzima bw'umuntu uko natameze. So ndibuka uko umuntu akubwiye ati hari ikintu kiba mu buzima bwawe kugira kikwigisha ubwa mbere naravuze ati ko ikina igihe ngwara hamwe n'uko ati kwicara mu mbere y'abantu atanu mwigera mvugisha ngo ndamutse kata umuntu abona abwiye ati ngo nice ndagukunda ninde mwabona ati imbere ya kamera ariko umvuga ati meze fresh imeze neza abitokeza ngo bano ba diaspora bameze uko bafite amafaranga ni benshi ico cyo ndikunda kivuga. Okay kuno mwanya cyavuga ati canzanye ndamubwiye ati kuze ati kamera nikosa amakosa baba ariko arakora mino minsi ndiko ndayabona ari ikintu kiba ukazumuna ibazuraze umuntu mukorana akaza gukora ibintu byita amakosa. Bobo niwe muntu avuga ati yaratanze imino zanje Bobo navuga ati ngo reka akora ikiganiro aguma akora ibintu by'amahopa ibiro nk'ibyo cyo no mu makomante muguma muvuga nabi cyambye ati kuze ati kamera c'ikintu cyambabadisha kandi agishire imbere ya kamera sibyo ukambe to kwa kiganiro nakuze ndambye ati kuze hari umuntu ariko arambwira kuri phone yambwira nankunda ibintu nk'ibyo ariko acambye ati umuntu w'umunyishu media je nta onzi turabazanya kuzambye ati yo bari yo tuturaziyo mutse tutuko bavuze Islay cyangwa yo bari woni manager cyangwa ari Bobo turamubaza arahakana ico yaragihakanye. So ndabivuze nta bintu vuga ati by'urukundo shaka dore nakivuze musaza nje yampaye urusha bwa ati nice ndaguhaye urusha genda ukore ibyo ukora gusa ariko ibintu by'abahungu reka kandi ndamwubahirize nanje banyubahirize sibyo kuko vuga turakeneye umuntu ugenda musange private mubwire kandi buke sibyo umengure kura focusinga ugira ibintu nk'ibyo sanga inbox tuvuyage ndakubwiye no cyangwa ndavuga ati yes so tuze turubahanyinizanye. So akunze INYISHU media ndaje muko muratangara nice yatuhamagariye iki nice agomba tubwire ni ibintu novuga ati birateye isoni mwarabonye wo barakora n'ikiganiro rya mutipe nakuze avuga ati yerekana amafoto yanje sindi nahana yakura nice ndamukunda nice bimeze uko so sino bahenda je ndumuntu mvugisha ukuri muri percent no naho ubwo ati ndabesha ariko si besa cyane ndavugisha ukuri. So rya mutipe yingeze kundiraga ma 2017 uko gusa naramubwiye no ntibikunda ahambwo ubwo ati naramaze no kumubaga mvuga ati uko ntizose no guhura ariko bureka wanze ndabumvisha odo kugenda batahuze fresh nice kubera ko ukunda ubushaka kugira umuntu w'umwana nkaho umenga ntukuze kandi ukuze ushaka kugira nkaho umenga umuntu w'umwana kandi ukuze kuva 2017 je wenda gutongoza ukiye ku ishuri ndagusaba ko ngera ndagutware uranyengera ngo ntumva ku ishuri ndavuga ati ukora ibintu bizima by'abantu bakuze urankangwa amashuri ariko no muzi ko ushaka kuca wigira umuntu wahatari unyibarisha ku marezo soso ngo ushaka je uza kuneza ku marezo soso nuko atamutima afise byarigase ko ndondera ukambaza mbewe uronderwa n'abantu bangazi ndubona ko je nakurenda kuvatera numva n'ubu ndangiye kugaruka kandi bwa kabiri ndakubwira ko ndagukunda ubu rero nta birebire shaka ndakurongore ndagushire mu nzu amashuri yarakunaniye warahevye ishuri rero nyamba yarakunaniye nta bindi nkene atari kuzangushira mu nzu uvyanka uvyemera ndabikubwira ko nyine. So bakunze INYISHU media nibaza mwumvise ukuri kose so nyabavuga ati kumenyana twamenyanye en 2017 yarandira ati ndambwiye ati no ntibikunda ariko urumva yuko n'ubu tubashare muri 2023 aracandondera. So shaka mumumbarize andonderera iki none umuntu uvuga turamurongora adashaka sinshaka ndabikubwiye ko iki kiganiro sinkeneye kandi kera mu buzima ngo wowe ndiko numva ngo ari mu INYISHU media rero sinzi mu INYISHU media ko kora iki ngo nta musi turanahurirayo so sinkeneye namahoro sibyo narabivuga ati I am single nta sinkeneye kuja muri relationship yose y'umuntu ari we wese sinkeneye
kandi n'ikindi kintu uwo nahise warahebye amashuri ari ikintu akubwira ati okay guheba amashuri ni kimwe kandi umuntu aba afise because ziwe. So because my life ubuzima buratuma ukora ikintu utari bukore. Cyo cyambere abantu bakuze bari kubaranahura ubuzima buratuma ukora ikintu utari bukore. Reka ngereze aho umuntu muzima araza kutahura. So kintu cyo binobwira umutipe wanjabye ande medicine ndakubwira never nino mwanya ni never no ntibikunda ntigikunda. So sishaka ubu musaza nje kuri rezo sosio yabona bwati oh nice yasuye mu relation nice yasuye mu relationship yasuye ibintu nk'ibyo aca suya kwanka yuko nsuya gukora ibintu nkunda jewe ibintu nshaka yuko nkora. So excuse me mama horo ndeka n'ubuzima bwanje. So hari nindi nkuru ndiko ndumva oh ngo afise umugore n'afise umugore ndundaje ndonderera iki afise umugore afise life yiwe wo ngiyamara mu Mario sinzi sijaka no kumenya ibintu byiwe afise mu wife we ni batuze bamere fresh ariko kunyinjira mu buzima. So sinzi n'izina giwe naramaze no kugiba kuko sinkara imenye sinagibuke. Bakunze nyinshi ndakeneye comment zanyu nyambavuge ati yarana navuze nabi murampanura kuko je ndumwigeme wanyu murampanura ngati nahise aha wari kuvuga uko aha wakoze gusa ndazi nakose nakoze je niko binadamu sikamiliki. Ndagusabye mutipe ndagusabye sitaki kuwa na wewe waranziraze ndakwanyira none umwanya sinteze kukwemerera ico cyo sinteze kukwemerera kandi kuze ndakeneye yuko ucuntwara iwiwe sida kukuhaginiza imbere kamera ndagusanga niwe ndabikubwire neza yuko je sinkeneye man je ndakuda kwivuga I am Paul je ndumukene lakini niko maskini jewe ndumukene ariko wakanyaro ndumuntu sinkunda uzunkangishe ngukora ufise amafaranga ngo uzunkange oh nahise imeze ukunzo kurisha no ufise amafaranga yewe nayi wawe nandi afise ubuzima bwanje sindacika intege ndacara umwana muto buracariho nawe nabivukanye warabirondeye so nanje ubuzima buracari ko nzobirondera so reka kunkangisha amafaranga yawe ngo ufise amafaranga ushaka gukora ibintu biri mu ma level je camera ku no never. So kuze cyo ntwari biwe kandi bakunze nshira murazi yuko jewe ndo muntu iyo shatse kutindero ndatindero umuntu wa mbere mu bantu afise indero ndo wa mbere n'abatu bakosada bo niko wakwanza abantu bavuga cyane ndo wa mbere abantu bari pose ndo wa mbere ivyo vyovyo kandi bashatse no gutindero ndatindero shatse kuvuga cyane ndavuga cyane. So kuze ndashaka ucu ntwari wiwe je ndamwihanikiriza imbere ya kamera ndamwihanikirize turi kumwe areke n'ubuzima bwanje. Isa kucice ndakigisabye usare naje imbere ya kamera sivyo nanje kuvuga kwanza reka tumufate Bobo sinzi n'ikintu cyamuzanye muri Shimeda ico cyambere uko bibona turavye ngo bwati ngo ni umukameramani muribuka igihe tugenda hariya kwa Mondebe bwati je ndarose matatizo aranta aragenda Bobo sinzi kinandondera ico cyoco Bobo nyamba ufise inzigo kandi Bobo arayifise sinyamba Bobo urafise inzigo ukabona iki kiganiro ubimenye nahise akubwiye urafise inzigo kandi mwembi kandi akubwiye ati mu buzima iyo ufise inzigo uyihishije na hamunsi woyihisha ireke kuboneka one day iraboneka Bobo arafise inzigo ibaze je turakorana umukorege ariko atazarafata nkunda ndiko ndabera mu biganiro ujyanye bari swingi nyamari sisi ariko arakora ibiganiro akacafukura maraka camua. What is this? Wiki ushaka kwisuzugurisha ngo kwero ubukene bwawe munagusuzugure. Nibibaho man. Je ndi umuntu ubwati ntiwonsuzugura ngo kwera ndi mukene. No, ndeka n'ubukene bwanje mere fresh. Bobo uri kurisuzugurisha. Kwero umukene nje ushaka ngo abantu baca gusuzugura baguhonyore ko bagufata uko bashaka. Bagucorere umenga ko nonda kubaze kuri ntuze Bobo nani toto ntaguhemba ko kwete. Kuki ushaka kwisugurudisha ufata umuntu akagwa ngo Bobo ngo tora ngo sha system urayizi ngo Lumicash ibintu nk'ibyo nta soni man witahura ibyo urimo je haje tuko turakora dufatana nkagishiki na gisaza ariko wowe menga ntufata nkamushikawe. So we nzokwerurira nyambutanzi je ndi umuntu nshatse kwerura ndero kandi ndi umukobwa w'indero shatse n'ubutandiro nshatse. So muramba bari bakunze nyinshi meze numva afise ishabu ryinshi numva ndibaza nje tuma mikomo mu menga ndikumvuga shaka kurira mu buzima umuntu ashaka kunyinjirira my private cyane mu buzima umuntu ashaka kunyinjirira cyane mu buzima. So bakunze nyinshi meze ndagusabye ko re commentaire yawe utera icyumviro uvuga ati nice wokore kuko mani none ashaka mwumvise oje ngo shaka ndamushire mu rugo ngo kwera batari kwishuna azonshira ntashaka mani atari byo bintu wasubiye mu zangorane isubire mu bitaro isubire kugwara sinyeneye na mama horo akeneye comment zanyu nk'umukobwa wanyu mu mpanuro ngo ati nice akenewe ko wokora iki
sokoze ni wikorere ni wizimize kamera gusa ngo bugusabye yuko ucu ntwara kwande washimba ari swingi marinde ucu ntwara yo namuhanike ndumiwe